Hello! Bom dia, bonjour! O meu nome é Pastor Ronald Aristil. Estou convidando você a inscrever-se nesse canal YouTube Ronald Bright Aristil. Bright como eu posso falar, é haitiano com brasileiro junto. Nesse canal que estou convidando você a inscrever-se, nós vamos compartilhar vídeos, vamos compartilhar as pregações, vamos compartilhar louvores. Também nós vamos falar de social, de cultura, seja cultura haitiana, seja cultura brasileira, tudo. E nós vamos desenvolver uma família real nesse canal YouTube. Bonjour, moi saluer tout frère, amis haïtiens et moi inviter nous capable abonner nous avec channel ça, Ronald Bright Aristil, et abonner et puis assister nous, partager vidéo nous allons partager avec vous des prédications, des adorations. Et nous allons faire exactement, nous allons parler de social, tout. Nous allons parler de culture, soit culture brésilienne ou culture haïtienne. C'est un canal qui a très large, donc nous avons un invité spécial. Donc, nous invitons nous capables d'assister nous dans le canal ça, et pour que nous développions ensemble une grande famille et une famille réelle, certo? Convido vocês a inscrever-se. Ronald Bright Brasil, bora!